Dobar dan svima i dobrodošli u Brzu povijest. U današnjoj epizodi Brze povijesti brzo ćemo popričati i ja se nadam nešto novo naučiti o Franačkoj državi, točnije od prvog kralja Meroveja negdje u 5. stoljeću pa sve tamo do Verdunskog ugovora 843. godine, odnosno u 9. stoljeću. Pa možemo započeti. Prvo čime ćemo se baviti su germanska kraljevstva na europskom zapadu. Sad ovako. Sve oba naroda i germanske provale još uvijek su probudile krizu u kojoj se rimsko carstvo nalazilo još od 3. stoljeća. To je samo pospješilo i ubrzalo raspad carstva, kao što i sad već znamo. Odnosno propast njegovog zapadnog dijela, jer 395. godine carstvo se dijeli na zapadno rimsko carstvo i istočno rimsko carstvo, odnosno Bizant. To se dogodilo 476. kada je od Oakra zapovjednik germanskih odreda rimske vojske stvrgnuo posljednjeg rimskog carstva Romula Augustula te se proglasio kraljem Germana u Italiji. Taj događaj označio ne samo propast zapadnog dijela rimskog carstva, već i početak formiranja mnogih novih germanskih država u Europi. Nama najbitnija danas trenutno je ona Franačka država. Osim nje još smo imali Ostrogotsko kraljevstvo, Vizigotsko, Vandalsko, odnosno Alano-Vandalsko kraljevstvo, plus još smo imali Burgundsko kraljevstvo i to bi zapravo bilo to. Neke manje Sklavinije se još nisu razvile, a kasnije ćemo vidjeti da će se razviti one ultra popularne kao što je i naša sama Hrvatska. Sad prelazimo, i ovo je slika pada zapadnog rimskog carstva i plus ovdje je još jedna. Ok, sada prelazimo na Merovinge. Oni su bili prva franačka dinastija. I oni su sredinom 4. stoljeća, odnosno Franci, kao rimski saveznici, naselili su se na područje Rimskog carstva, odnosno u provinciju Galiju. Od početka 5. stoljeća Francima je vladala dinastija Merovinga, koja je naziv dobila po vladaru Meroveju. Uspon Franačke započeo krajem 5. stoljeća za vladavine kralja Klodviga, kojeg možete vidjeti tu na ove dvije slike, koji je vladao od 481. do 511. godine, koji je ujedinio sva franačka plemena. Pobjedivši Vizigote u bitki kod Volusa 507. godine, vrlo bitna bitka, Klodvig granici svoje države proširio sve do Pireneja. Ako ne znate gdje su Pireneji, misli se na Pirenejski poluotok, odnosno do Španjolske. Pireneji su planine koje zapravo čine granicu i samu granicu između današnje Francuske i Španjolske, pa si možete tako to nekako predvidjeti. Njegovu je usponu uvelike pridonijela i činjenica da je on, za razliku od ostalih germanskih vladara, prihvatio kršćanstvo. Tu je najviše utjecala njegova žena, koju možete vidjeti na ovom slajdu. Ona se zvala Klotilda i ona mu je zapravo savjetovala da prihvati kršćanstvo. Vraćamo se sad na ovo. Kada je prihvatio kršćanstvo, stekao je podršku stare galorimske aristokracije, koja na području Galije dalje bila iznimno jaka. Zbog načina nasljeđivanja u kojem se kraljevstvo nakon vladareve smrti dijelilo među njegovim sinovima, odnosno primogenitura, kraljevska je vlast nakon Klodviga sve više slabila, pa su velikaši postupno preuzimali vlast u državi. Kao vodeći predstavnici tih velikaških krugova posebno su se isticali majordomi, upravitelji kraljevskog dvora. Njihova moć tijekom 7. stoljeća toliko porasla da su franački kraljevi postali tek figurama u njihovim rukama. Pipin Mali, jedan od majordoma, osjećao se toliko moćnim da je 751. uspio ishodati da ga papa Zaharije okruni za franačkog kralja. Tim je činom započelo jače vezivanje rimske crkve s franačkim vladarima, koji su od tada istupali kao njezini zaštitnici. Time je s vlasti sišla Merovinška dinastija, a u franačkoj i europskoj povijesti nastupilo je nova doba i to doba se zove doba dinastije Karolinga. Sad, kao što možete vidjeti i na ovoj slici, prema ovoj slici možemo zaključiti da je Klodvig imao najmanje šest sinova, makar je moguće da je imao i više. Upravo zbog toga dolazi do tih problema gdje se onda majordomi, odnosno upravitelji kraljevskog dvora, počinju sve više i više ojačavati i
onaj kojeg smo mi za sad najviše spominjali bio je Pipin Mali. No, prije nego što počnemo s Pipinom Malim, bitne su nam još neke povijesne osobe. Prva povijesna osoba koja nam je bitna je bio Hilderik. Hilderik je bio sin legendarnog franačkog vladara Meroveja, začetnika dinastije Merovinga, a otac najvećeg merovinškog vladara Klodviga. Kao rimski saveznik sa sjedištom u Turinu, uspješno je ratovao protiv Huna, Vizigota i Sasa. Umro je 481. godine, a njegov grob je pronađen isto tamo gdje se zapravo je bio i sjedio, gdje je imao svoju palaču u Turunu i otkriven je 1653. godine. I ovo su nalazi iz groba franačkog kralja Hilderika u Belgiji. Osim toga, kada malo spominjemo znanost i tehnologiju, vidjet ćete u dosta udžbenika se spominju upravo ti dugi franački mačevi i ovdje imamo lik franačkog plemića iz 9. stoljeća sa užasno dugim franačkim mačem. I zadnja povijesna osoba o kojoj moramo nešto reći je Karlo Martel, koji je živio je od 688. do 741. godine. On je bio frančki merdom, poznat po pobjedi nad Arapima kod Potensa 732. godine. Užasno bitna bitka. Činjenica da je ta pobjeda zaustavila daljnje napredovanje Arapa kroz zapadnu Europu priskrbila je Karlu ograničenu moć i slavu. Ogromnu moć i slavu. Zbog toga je dobio nadimak Martel, odnosno Čekić ili Malj. U sukobima s Arapima Karlo je uvidio važnost konjice, pa je nakon ove bitke proveo reformu franačke vojske, nametnuši bogatim zemljoposjednicima obvezu opremanja teško opremljene konjice. Sad, osim što nam je zbog toga bitno nam je napomenuti Karla Martela, zato što je on zapravo bio otac Pipina Malog, a kao što mi znamo, Pipin Mali će zapravo osnovati dinastiju Karolinga. Tako da mogli bismo reći da je Karlo Martel zapravo osnivatelj obitelji Karolinga, ali pošto je dinastija kraljevska obitelj koja vlada, Pipin Mali je zapravo utemeljitelj dinastije baš. Ok, idemo dalje. Sljedeće o čem ćemo pričati je Karlo Veliki. On je bio novi rimski car na zapadu. Sad, Pipinov sin i nasljednik Karlo ratovao od samog početka svoje vladavine, pomažući papi koji je na Apeninskom poluotoku imao problema s Langobardima. Karlo je uzeo većinu langobardskog teritorija, uzevši 774. godine titulu kralja Franaka i Langobarda i rimski patrici. Na latinskom ta bi titula glasila nešto kao Carolinus, gratia dei rex Francoronum and Langbardoronum, ec patribus Romanorum. Sad, time je dao do znanja da se smatra suvremenim gospodarom Apeninskog poluotoka i baštinikom tradicije Rimskog carstva. Osvajanje Italije bilo je samo početak Karlova uspona. U ratovima koje je vodio krajem 8. i početkom 9. stoljeća postojao je gospodarom gotovo čitave zapadne Europe. To je ga dovelo u susjedstvo Avara, gospodara Panonije. U višegodišnjim sukobima Franci su uništili avarski kaganat i pomaknuli svoju istočnu granicu sve do Blatnog jezera, odnosno Balatona u današnjoj Mađarskoj. Tako je Karlo u svojim rukama držao najveći dio teritorija nekadašnjeg zapadnog rimskog carstva. Njegovi vojni uspjesi priskrbili su mu naziv veliki i omogućili u smislu vladarske hijerarhije izjednačavanje s bizantskim carevima. Na sami Božić 800. godine, to je ono užasno poznato, na Božić ga je papa Lav III u bazilici Svetog Petra u Rimu okrunio za cara Rimskog carstva. Karlo je pri tome dobio zvučnu titulu Imperator i Augustus, koju su nosili rimski carevi. Time je naglasio da je on zakoniti nasljednik rimskih careva i obnovitelj Rimskog carstva. Sad možete vidjeti zapravo što će se događati. Idemo proći samo slike, pa ono malo kao cliffhanger. Znači, skroz ova lijeva slika je Pipin Mali,
otac Karla Velikog, u sredini je Karlo Veliki, plus još jedna slika Karla Velikog. Kao što možete vidjeti, svi ovi vladari, odnosno ova dvojica, ali na svim slikama prikazivali su se sa simbolima kraljevske vlasti. Kao što možete vidjeti, Pippin Mali je imao nekakvo oružje koje nemam blage iskreno šta bi bilo, plus još nešto u lijevoj ruci. I to je isto imao i Karlo Veliki. Na ovoj slici možete vidjeti Franačku u doba Karla Velikog iz jednog udžbenika. Ona je uzumirana i uglavnom prikazuje baš dobro zumirano prostore Franačke. Najveći dio je bio ovo kad je zapravo Karlo Veliki završio sa svojim osvajanjima 814. Znači 814. je zapravo i umro, ali vidjet ćemo što će se dogoditi malo prije njegove smrti. I nama najzanimljivije zapravo je ovo tu, Hrvatska i grad Zadar, koji, kao što možete vidjeti sad na sljedećoj karti, koja prikazuje gotovo pa cijelu Europu, Hrvatska i grad Zadar, koji su baš posebno značajni, su područje koje priznaju franačku vlast. Tako da, eto, znači u 9. stoljeću možemo biti sigurni da već i Franci znaju za nas. I za kraj ostali su nam sukobi i podjela Karlovog carstva. Reakciju Bizanta, koji je dotad polagao isključivo pravo na carsku titulu rimskih vladara, nije trebalo dugo čekati. Misli se uglavnom, znači, da se nije moralo čekati dugo na krunidbu. Nakon neuspjelog pokušaja Karla Velikog da potvrdu svog carskog naslova stekne ženidbom s bizanskom caricom Irenom, uslijedio je šestogodišnji bizantsko-franački rat. Poraz koji su tom prigodom pretrpjeli prisilio je na posljedku bizantske vladare, znači Bizant je izgubio, Franačka je pobjedila, da mirom u Ahenu 812. godine, znači samo 2 godine prije smrti Karla Velikog, Karlu Velikom ipak priznaju carski naslov. Ostaviši svom sinu Ludoviku Pobožnom u nasljeđe gotovo čitavu zapadnu Europu, Karlo je 2 godine kasnije umro. U povijesti je ostao upamćen kao najznačajniji vladar europskog srednjovjekovlja. U vrijeme Karlova nasljednika Ludovika u Franačkoj državi sve dominantnije postaje svećenstvo, a carevom odlukom crkva je izuzeta iz nadležnosti carskog pravosuđa. Zbog takvog odnosa prema crkvi, Ludovik je dobio nadimak Pobožni. Još za njegova života započele su otvorene borbe za nasljedstvo. Izazvane crkvenom odlukom da će samo njegov najstariji sin Lotar naslijediti prijestolje. Carstvo je na posljedku nakon Ludvikove smrti mirom u Verdunu 843. godine podijeljeno na 3 dijela. Središnji dio koji se prostira od obala sjevernog do obala Sredozemnog mora, uključujući dijelove Italije, dobio je najstariji sin Lotar. Teritorij zapadno od Lotarove države pod nazivom Zapadna Franačka dobio je Karlo Čelavi, dok je Ludovik Njemački dobio istočnu Franačku. Tom je podjelom napuštena ideja o jedinstvu carstva na zapadu. I na slikama možete vidjeti Ludovika Pobožnog i portret prvog mađarskog kralja Stjepana na njegovom krunidbenom plaštu, o kojem ćemo govoriti malo više, ali zapamtite si sada da u ovo vrijeme, znači nakon Karlove smrti i početak slabljenja Franačke, baš tad dolaze Mađari sa svojim prvim kraljem Stjepanom I. Ovo je mir u Verdunu 843. I kao što možete vidjeti, trojica Karlovih unuka, odnosno sinova Ludovika Pobožnog, to su Lotar I, Karlo Čelavi i Ludovik Njemački. I za kraj ostala nam je još ova karta koja stvarno jako lijepo prikazuje kako je zapravo bilo podijeljeno. Zapadna Franačka, Kraljevina Italija i Lotaringija i istočna Franačka. I to bi bilo to. Nadam se da ste uživali, nadam se da ste nešto novo naučili i vidimo se u sljedećoj lekciji. Doviđenja!